misunderstand one thing. What ong bersabom ki babah kulit. Pet atat bagi kulit ki bagi atak ik kulit. Ini pas kutu saya kata. Dari pik media pinsu ong bet balik benyu kulit. Habis atak pioi, ngatai pioi bahag ke social media. Tengah kerpatos se, haba protes de keburuk. Naya penmersau, naya yang yat, naya syok, naya dat. Nomor baka angga dot. Tesle itu lagi apa teng ki ong hanaba le benyu kulit. Hatu kulit ucu pekai. Ni hamban le ka bede male. Kata de ka banga kwa benok. So benong ba kinu ni ai kalat kat kum ka kendon joka constitution joka India. Ba ngimla ban sim. Ia ka anya la kejong. Idon la kejong ke betang, idon la kejong ke hok, ban protes idon la kejong ke hok. Tambah hab ni protes to ni ya de gelenti ke badai. Kenang ba kemo pikan hono kanum dot ka